Merton bakamutora atungire miliyoni 2 ku rugombo kigombe cya Yellow Power hamwe n'imitwaro 50 ku rugomba Aberos Limited kandi babatura bamurundanire miliyoni 1 n'imitwaro 16. Ubwo muzeyi arwiro buriro buringwa kwari buringwa bingwa twamuringuriza no kutera umuranga kuza kubatera ho muranga tugerezeho twarimo twajya katera umuranga mu government mu muceremo nitumutemu kono tushangire ngo Isingiro district yonkayo teyinirwaro rya district kimwe aciteka nka Yellow Power ngo nico kiresire obuzibo muri Isingiro district abo kuba muturebero bwire buringo muri district Isingiro tushangire ngo kizibu cy'amano muri Isingiro district kandi tushaba government na president Museveni ayambe umwanya wo Isingiro district okureba ngo afuna irwaro rya district libase kuyamba ha muntu wa burijo bamumbahire yo buhwezi nubagera ngo kizireho bwa nyuma yo kureba amakuru gitu nabonukwe kwimukiramo ipapurane bigamba ngo nayitaga miliyoni 30 kurebwa ngo miliyoni 30 no kwiyongereye kurebwa ngo bamujanjaba so nutushaba umuntu wena wariyo mwihangarite rya Uganda tuwakajaho tuwisingiro tuwamtoma tuwankai buri umuntu wena rukwatwaho arkurengwa amagara gogo muzeyi akuba irizoba turonye nchakarindi tuturu mwerishe ukunda bentine ukunyamba kandi ntine kasente to kurutegereza ukufanyene nagere sente tinagenda kaza kweraguriza nojya ngo nobo ine sente nobura kuza kweraguriza kandi uri kumanya ngo ine sente nango ine mbuze ukagiguza ukaza kweraguriza ubwo hatari hamatsiko ngo mugurusoga basa kukira agaruko mu magara marunji kandi bakagira twaza kuzayo tutware sente zihicire bamuceberengenu bamuceberengenu ko kwari hona rero turebe cyo gukora yaba tubohereza na kejo ko baza kumushemeza yaba mugira ngo yenshi kijyarimo kwihogwe n'akapira bakahinduza akapira kamumaramo ibiro binjo munda abebembezi be cyangwa ece nabagera ngo butagira amarwariro go mutindo murunji ni kimwe habitwire binyangariza batura omugurutso gunayetenga miliyoni 30 kubasa kushemezwa aha bwa TV West nde era atiza